Dobrodošli na kanal Saznaj više i u ovom videu ćete saznati nešto više od 12 najopasnijih pasa na cijelom svijetu. Pa ako vam se sviđa sadržaj ovog kanala, obavezno ostavite subscribe, a pošto ja znam da sam previše dosadan, da mi krenemo sa glavnim dijelom videa. Cane Corso. Ovi mišićevi psi su teški između 45 i 70 kg. Potomci su Canis pugnax, koji su Rimljani koristili u ratovima. Bull Terrier. Ovi izuzetno snažni psi ne moraju biti agresivni, ali su jako teritorijalni pa su posebno opasni za manje životinje. Doga Argentino. Ovaj veliki mišićavi pas nastao je u Argentini, prvenstveno za lov divljih svinja i puma. Iako su ekstremno jaki, nisu stvoreni da budu agresivni prema ljudima. Ipak u Velikoj Britaniji je zabranjeno posjedovanje ove rase prema zakonu donesenom 1991. godine. Bernardinac. Ova rasa je nastala na švicarskim i italijanskim Alpima. Nastali su kao psi za spašavanje, poznati su po svojoj veličini i po spasilačkim pričama koje smo čuli o njima. Moraju biti izdresirani i naviknuti na strance i druge pse dok su mali, jer su poprilično teritorijalni. Bokser. Po prirodi nisu agresivni, ali je bilo mnogo incidenata, te se nalaze na ovoj listi. Potiču iz Njemačke, teški su od 22 do 30 kg, energični su, vole da se igraju, ali su i tvrdoglavi. Čau čau. Izgledaju nezavisno, ali zapravo njihovi vlasnici moraju da im posvete mnogo pažnje, pogotovo ako ne žele da budu agresivni. Potiču iz Kine, teški su od 22 do 30 kg. Mogu živjeti u kući i u stanu, ali im morate obezbijediti dnevne aktivnosti kako ne bi postali agresivni. Doberman. Poznati su po svojoj lojalnosti i inteligenciji. Napadaju samo ako osjete da je njihova teritorija ili vlasnik ugrožen. Mada ako su trenirani policijske ili vojne svrhe, mogu ispoljiti agresivnost. Teški su između 30 i 40 kg. Ova rasa potiče iz Njemačke. Sibirski husky. U sjevernim dijelovima se koriste za vuču sanki. Kako god, oni su predatori i mogu predstavljati opasnost za manje životinje. Također su i destruktivni kada im je dosadno. Rottweiler. Ovi snažni psi su odlični čuvari. Kao i sa većinom rasa, i kod Rottweilera agresija potiče zbog nemarnih vlasnika ili ti manjka socijalizacije i dresuri. Njemački ovčar. Ova rasa potiče iz Njemačke. Teški su između 30 i 45 kg. Inteligentni su, samouvjereni, oprezni i neustrašivi, zbog čega ih policija i najviše koristi. Mogu postati previše zaštitnički nastrojeni prema porodici i teritoriji, što i vodi do agresije. Pitbull. Nažalost, ova rasa je najviše korištena za borbe pasa u svim dijelovima svijeta, također je proglašen i najopasnijim psom u Americi. I kavkazski ovčar. Ova rasa je predviđena za zaštitu stoke, jake su volje i veoma hrabri. Međutim, ako nisu pravilno obučavani, mogu biti svirepi. Neće prihvatati ljude koji ne poznaju, a imaju snažnu potrebu da brane svoju teritoriju. I to bi bilo to u ovom videu. Ako vam se sviđa, ostavite subscribe, like i podijelite ovo sa svojim prijateljima i uživajte u konačno lijepom vremenu i čuvajte se opasnih pasa i ono najvažnije, budite mi dobri.